ISTV की पाव में ताबीरी बसिंग मुतराम नोकचरी अहम बदमर पाव मणिपुर के आपस पा लौथोहनब शर्मिला चरा हेलक चही तरामरी मपुंग फाख्रे पुलुप कया सौगतुना मफम कया खोजंग चंगसिनखे हेल्थ सेक्टर सरकार अहेंब मीटिंग थमदुना मणिपुर की मफम पुनमक्ता अनालायंग की थबक चौखटहनब अखन्नना थबक पाइखटपा हौरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोतसिंग हाइख्रे पाव संदोंग पिजरे मणिपुर के आर्म फोर्सेस स्पेशल पोस्ट एक लौथो हाइदुना इरोम चनु शर्मिलाना चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलकपा चही तराग मरी मपुंग फाख्रे मांगना चंगसिलकपा खोंजंग चही तरा मंगा सुरकपगी अहोब नुमित असिबो मियामना इकाई खुमनबा उत्पामदी माकी खोंजंग सौगतपा ओइना चरा हेंदुना मफम कयाता तोंगान तोंगान बलुक कयाना वाकन मिफम चथकी Asian Solidarity and Manipur People's Struggle for Democracy Haiba Wakalonda Lamyan Basanglenda Forum Asia Bangkok May 18 Memorial Foundation Seoul Korea Human Rights Alert ki Matengaloina na Just Peace Foundation na Sinduna Chathakiba Nomagi Chara Henbagi Khongjang Aduda Mioibagi Hakidamak Prithibi ki Oina Thabak Tauriba Gwangju Award Fangkraba Mioi Mari Su Sargyaki मखोई सिंह अदुदी लेनन रघुवंशी विनायक श्यान सुशील राज पयाकुरल अमदे वार्डा हफिदस ने खोंजंग अदुदा आमे केल इकाल ख्वारंबन इमा कैथेल अपुनबलु के इमा सिंह अमदे महिरोय कयाना सरुयाखी संगसिलिबा खोंजंग असिगा मरी लेनना इंडोनेशिया दगी लाकपे ग्वांगजू अवॉर्डे वार्डा हफिदस ना हाइखिबदा भारत सरकार ना तमथिरबा आइन असिबु सिजनदुना लैरिबसी मतमगा चानदरे शर्मिला न चंगसिलिबा खोंजंग असि मियाम पुमनमक मतेंग पांगफम थोई एक असि मायोक्ता पृथ्वी की मियाम की ओइबे इहौम सागनबा महाकना सोइदन होनगनी एक असिबु लौथोंगनबा अकनबा वाफम सिंह पृथ्वी की मियाम ना प्रेशर पिहनगनी हाइकी regarding I think this kind of draconian law should not exist anymore in this time of the day, you know. And it's a shock to me that India still have this law. So it has to be repealed, you know. And the struggle of Sharmila is really something that we should strongly support. So what I'm going to do when I come back to Indonesia, because to tell you the truth, you know, although this is like we are in the age of globalization, but this kind of information doesn't reach us. So when I come back, I will make this public, and I will mobilize support, you know, to put pressure on the government of India to repeal this law, this act. Otherwise, it's a shame on the government of India to continue this practice. शर्मिला कनबलुप सकलना सुसिंदुना पीडीए कॉम्प्लेक्स लेबलुप असि संगलेंदा खोंजंग चंगसिनखे नुपी समाज की लुचिंगबी रमनीना शर्मिला न लेबाक मियाम गिदमक जही तरागमरी मपुंग फाना चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिनबदा सरकार असिना नोमत फावबा खनादबा सिलाइबक थिबने मियाम गी इहोबु थवोइदबा मपी मपा ओइबसिंग लमदम असिगी मियोय नत्रबरा हाइखे खोंजंग असिबु सौगतपा ओइना आनंद सिंह एकेडमी की महिरोय सिंगनसु एकेडमी असिदा चरा हेंदुना खोंजंग चंगसिनखे समाजदा हालिबा मयामसे सि हालगाना ngasi moina kali onjo parage ba kali onjo parage kali laiba ki namta kali phara lagi ba adana yamuna khanba yare akhoti lari haide no thora kada siongno laiba si wa hali kali gido akhoi aninde adana thona athu ba ma tamda yamwa khandara ga asba se athu ba ma tamda phung no hono noi pu do khano kali damak na ngasi khoi siaw no wa na thamalia ana ai yang chana jara ene hu gi an tabiu mati payo achaw sa puna mangna yang phadana yang tabiu mama bi khoi yang ware aduna masi wali base asbala fogadi ai ko soidana wa base ai koi apa mi ka phangani ana hina ka mai tawi amada ko khai le amada anu lang chale hai no mai kap chale hai jibo kana na no koi thaja ba phang de na sarkar na na ha na kana no koi hai bang phang de ba इरोम चनु शर्मिलागी खोंजंगबु सौगलदुना से फिल्म फोरम मणिपुर वाकन मिफम चथखरे लंपेलदे लेबा संकर टोकिस ममांग पांगथोकपा वाकन मिफम अदुदा
फोरम की म्यूजिंग अमदे आर्टिस्ट कया सरुक याकी फोरम की चेयरमैन एरल सूर्यकांतना शर्मिला न मतम सांग खोंजंग जंगसलक्लिबसिदा भारत सरकार न खंगबिदब हाइबसि यामना लाइबक थिबनी माके खोंजंग असि मालेम सिनब थुंगना खंगनबा फोरम ना शर्मिला द बेस तौबा फिल्म अमसु पुथोकनबा खनब लेरे हाइकी दिन मियोय कया हालिबा तुपिबा मायाम से मसी यानिंगदे मसी हात कनु खुदक लेपो sin nungui gi marum da khoi bhin ngano haiba pandam da mana suk sang khaba matam se itra mari manga sangjilak pase masi da government na mana da hapte dui matak ta hanjan mabo sara hili bi dugum ba irom chanu sharmila mabo kaudna delhi court ta imphal court laiba court sing da potok na mabo linna barom da satharak pa masi khoi yaning de ado future film ge da makta di masi namning nge na ngang bhamin ta driba director fit oidriba singina namna ba yang plan tawre ana akai ba lakane na khoi na hoji phawdi masi phadaraga ado script check tawba ma changi matik saba director khangalaga story writer khangalaga akhoi masi production yam thun tawse ba gi khanabadi lari हेल्थ सेक्टर दा सरकार असना अहेनबा मिटिंग थमदुना मणिपुर की मफम पुमनमक्ता अनालायंग की थबक चौखट हन्नबा अखन्नना थबक पाइखटपा होरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंगना लंफेलदा लेबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अहुम सुबा मपोकुमन थोरम दाइख्रे थोरम मतुदा हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश बाबू हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर ओक्रम इबोम चामदे जेनिम्स की डायरेक्टर एम श्यामोना मरुएबा मियोसिंग ओइना सरुयाखि थोरमगा मरी लेना हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंगना कॉलेज असि की सोवेनियर अमसु रिलीज तौखि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश बाबूना चही तरारो मसिदा लमदम असि की अनालयंग की थबक थोरम सिंह फिबम यामना फगले नर्स की सिनफम असि ngasi लमदम असि की मियामना यामना मरुएना लौदुना केरला की हेक मथंगदा मसिंग यामबा ओइरे लमदम असि की ह्यूमन रिसोर्स असि हेना मपांगल कनखत हनबा नर्स की सिनफम मसिबु ताकपि तंबिरिबा ओजा सिंगना हेना थवाई यावना खोना हनिंगी हाइखि हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर ओक्रम इबोमचाना नर्स की सिनफम असि कथोक पयावबा तंगाई फदे अनाबा मलायंग मतमदा करमना लोइनगनी अमदे अनाबा सिंगदा नर्स सिंगना उटकदबा थौदांग अदु यामना चावी हाइखि मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंगना अथुबा मतमदा सरकार गे नर्सिंग इंस्टीट्यूट अमा जेनिम्स दा थमनना बखोनरी हौजिक नर्सिंग कॉलेज दा बीएससी फावबा लैरिबासी एमएससी की थाकता तमनबगे खुदोंग चाबा फंगनबगा लोइनना दरकार लैबा इंफ्रास्ट्रक्चर अमदे फैकल्टी के खुदोंग चाबा सिंग लेहनबा कैबिनेट ता पुथोक्तुना खनरे हाइखि national college ama ya thona ri khamla ado re di government college national college ku ona private isi government policy de di basi ki example na rapes ka mare medical director ka mare jerin je ka le ga di si da ni ja re ba ha ne ko khamla just to get the urgent requirement cabinet Maka kosa mani kata kana thora kana thora ko pragari se dora asli betha tha fiesta force ka kana ko pro haya kana koi upana we have hana bagi kana dora ta koi best national college mari dora ko kana ta ko megari रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की तोगान फम खरा लौगदौरीबसिदा डिसेबल सिंगिसु रिजर्व पोस्ट थमननबा स्टेट प्लेटफॉर्म ऑफ डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलगले लागिबा तांग तरागनिथोय फावबगी मनुंगदा मरी लेनबसिंगना ऑर्गेनाइजेशन असिदा तालिबा दाबी असि थबकतो ओंथोक्त्रबदि खोंजंग चंगसिनगनि हारि औजि पावग मरथना तेन ब्रेकमा ब्रेक की मतुंगदा अमुकन तराम नोकचरी मखाताबा पावदा एंटी सोशल ओइबा थबक सिंग चथबसिना मियामगी निंगतंबा बसुंग चौखटपदा पनबे पी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे हौखिबा तांगहुमदा मसक खंगदबा मियोसिंगना कोइरेंगैदा लैबा चामगा हुंफुमंगा सुबा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन गी एक कंपनी की कॉम्प्लेक्स ता बॉम्ब लंगसिनतुना पोखाइहनबदा लैखिद्रबा रेड सेल डिवीजन की लेंस नाइक जगत सिंह की मफमदा इम्फाल एयरपोर्ट पांगथोकबा इकाई खुमनबुटपा की थोरमदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असि फोंदोखिबनी इकाई खुमनबुटपा थोरम मदुदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम रेड सेल डिवीजन की जीओसी मेजर जनरल पीएम बाली मणिपुर पुलिस की डीजीपी शहीद अहमद न चिंगबा मियोय क्याना सरुयाखि
minute ani tumina leibaga loinana guard of honor pidunai kai khumna butki thawam adu ki tungda paumisna hangba wahangi pakhumda chief minister okram ibobina thawdok adu kanana chathakibano haiba yamna kanna khangnana honari laikhidrabagi imungda manipur sarkar gi makai dagi pangba yaba mateng pangani mioi bagi mayokta leiduna thabak tawba haibasi kaidonungda mai pakpangamloi anti social oiba thabak sing makatana chathadabana phai haiki every section of our society should be condemned strongest yam covertly acting koi hujikti sabadu haibu ngamde khangani si khangani question of time we want so khangani sugumba violence masina kadonga koida afaba am to proposal ngamoi bis proposal sakat proposal ngamoi masina necessary shanti pamba saukhatpa development pamba baksida haibata state unnecessary problem create tawna koi puna bab wahanna ba simbane mase adu mai su pa oi they will never success matung any anti nation oiba anti social oiba anti people oiba activities se masi tawbiganu haila success oiroi mai su pa oi tawbiganu na ko government gi side te su apel tawjari Northeast ki miyo singbu mainland Indiana tathita oina tawriba thabak asi hantha hannaba Northeast ki miyo sing Delhi police ta masing hengat hanba Northeast ki thokliba crime sing asigidamak Delhi police ta akhannaba police station ama hangnana bahaiba wafam yauna Bharatiya Janata Yuva Morcha gi kangbo mana Union Minister of State for Home Affairs Kiran Rijiju ga unatuna wari saraba matungda memorandum pisin khre Hozik Pawi Marthana Democrat Amamu Mukana Taram Nokchari Makatapa Pauda Thobal District Manung Chanalaiba Ikop Ningthau Community Hall Thobal Thodam Mamang LEIKAIda Mayai Kabachinja ki Mayokta Miyam gi Oiba Apong Bakhana Nainaba Mifam Amada Ikop Ningthau Development Committee Thodam Social Development Organization Irong Thokchom Thodam Thobal Development Organization Chingba Organization Kayana Saruk Yaduna Pangthokiba Thormaduda Amada Mayai Loisangi President Padmini Leima Secretary Foni Mete Yauna Miyoi Kayana Sarugyaki Mayai Kaba Nisha Thingnana Bawarep Kayasu Mifam Aduna Lokre Hari Hozik Maroiba Pau Amuna Manipur ke afaspa lauthuana ba sarmilana jara helak ba jahi taramari mapung phakre mahapuluk ke ana sogatuna ngasi mapung kya da khongjang changsingki amade health sector da sarkar asina hen ba meeting thamduna Manipur gi mapum pumna makta analayeng ki tabak chawpat hanaba akhanna na thabak paket ba hore haina health minister punjatan toching haikre hojiki oina de ISTV na pijaba pau matang asda lojare meku khang matung da hen ba pau singaloina na amona pamigani